naimbag nga oras yumanen, pakaragsakak launay ti kaadtayo amang tartarabaya kanayon kadagiti drama tayo, abiyag ti tao ken Manang Bianang. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Manipod ka ni Cub sa Trusita, saan naapod no nagan tintay drama. Ngam sakbay na, hello man pa'y kani Alcatlino Mayas, Lolit Ating, kani Orlando Jr. Arnedo, kanaminan akakadwana dita Spain. Kastimanti ko na ni Cub sa Trusita. Dear Manang Bianang, simple la kapadasan da ito ipadramak ken kangam sana mapukaw iti memoryak. Adang amin ugali ajak masapulan ti asawak, banag adandani na kay libsunga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Masapo lang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo na ito'y, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damari, Lena. Uwan bakit? Di mayata, kaarruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito'y Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag na manipod ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry Manong. Na kayo kanit ay kabarbaro nga agam-abang kita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarob. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas, kan sexy ti asawa na. Ay, mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga rod, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawa maling. Ha? Aywan, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Pati nagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agiddan ta maturugtan. Maturukan, sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ag sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan, madamdama akton. Napintasak mat gayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permito'y rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Dato'y matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray dato'y subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda kaarruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko Ay, ahitakman kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasayeros. Mangan kamot ka na. Adda ka dito sa angon ti panganan nga sumanarming ka manan. Kita ak nga ro dato kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko, Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat pinaing pisak base tanapuskol. Tila raramida. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat
pinukisak lang mata na puskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ma. Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo Nadlaw mo mat gaya manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, manong. Ay, wan, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwanta niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yon. Ta damot lamisaan ken tugaw dito'y. Maburingak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga ano dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka mat gayam. Uwen, iso nga dak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinumero uno amang ibagbagay ti kasta at asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga na nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam dya sa wakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kit ti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga damanan na nga napintasak. Ay, inak man kay tiagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. nabanuga ka nagpasada. Nasakit ti sikat kan bukod. Aywan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindang bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Namat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak ti itad na nukwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak basit. Ni, sino dahi di agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tabadom. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kasla hanak nga makit kita.
Imbag pa ti daduma, tay bagada nga napintasak. Ngam ni na store nga asawak, jak pulos mangagdatakan niya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidaan nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-ima sunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-appreciate dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga minta lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununag na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kana yun, Inal daw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kita am ka di dati abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, mat. Sayang ti kinapintas dati a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ato yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun Kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na Nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Ha? Aya. May mayat man no, paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalaga napintas ka. Thank you, Amang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kano aya? Itan ano, awan aramidem, ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't, Mare. Oh, bagbagay mo tabuok mo, Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wana inspirado akan niya yung gagayam kan kaarruba. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, Mare. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta ma-appreciate na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakitan nakmat no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, Mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, Mare. Nakaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga sawa matlangan ni Bayaw, Elmo nanang.
Usto ang road. Sino ti asawaan na, nanang? Jay sigo da nobya na at taga-kabangiba nga barangay? Sino ti ibagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan na po daw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mata ni insan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y da jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Siguro, Ang artag ka no, mga dya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige na nang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo, sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakanyam. Ay, kat, pagyamanak apay, sana nasingpet, jay asawam. Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Amumaya tagdalos iti kuko. Ay, Kasta ti trabaho kay di ngam sim madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam no sag paminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Hapay ang narabyan ka, Rosita. Nagap-gapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaarruba. Nagguwapo man nga agpahisuday jay nga kaarruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige ta, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay guwapo nga kaarruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan? Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlawa ko na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo di balay ti kaarruba. Ano, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakay kaarruba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dia kaarruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Iso nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay dia kaarruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sina anak, hanak nga mabutang pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Ison tumatla nga naglamiis ti relasyon ta. Na umakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Iso nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon ngay. Diya ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan.
Ala, sa pulom pare. Jak mat nga rod makontak ti cellphone na. Jak man amboy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kas jay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanyak. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kayat mo asawan mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanyak, wan. Tapno maamwam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na ken kaaya mare. Adda ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusom ta ti amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ne. Uy, tadaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Wen, aklunak. Nagkurang akin ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakita kanyam ngamjakla ang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano o kailangan kan katikas jay. Amom mo takas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti kaarruba. Naglailo mat ngamin kanyak dayjay nga kaarruba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawid tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. Nukas tati kayat mo bakit? Wala. Pumanaw tani jay. Simple lang nga kapadasan daytoy kunakmanen, ngam jak malipatan ta nagbali na napasat ti biyag ko dayjay apagtan. Ngam idilaang dayjay, tamani po didin, nagbalin kami na naragsak nga agasawa. Aging ka nakabukal kami iti dua nga anak. Alakastan, tuy gayam mo, Rosita. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan dayta akapadasan ti maysa kapsat dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos, para ti script kaniti drama ti gayam yon, JENA ALMOITE. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Agyaman kami, Diyos tagni na kada tayo amin.